Biz 50 жылдыққа барғанда ушу мектеп ачылган. Балам дегенге жакшы. Сагындык мектеби бул качандан бери эң бир чоң даңазасы десек даңазасы кеткен мектеп. Ушул жерден илимдин эң мына Кыргызстанда белгилүү адамдар, саясатчы десек саясатчыбыз, кызматкер десек кызматкербиз, олончу десек олончубуз, спортсмен десек спортсменбиз. Мына дүйнөнүн бар атары чыккандардан бар. Бул эмеспиз. Мына ушу кийинки убактарда баягы эгемендүүлүккө деп заманыбыз өзгөргөндөн кийин кыйна бардык жерлер бул эмес айыл жерлеринде билим бериле түшүп кетти. Мына сиздердин келишиңиздер ушинтип эң күч берип кийинки муундарга дагы ошондой бир алдыңкы адамдардан өсүп чыгат деген үмүттөбүз. Рахмат сиздерге. Ушунчалык келип эң күч берип жаштарга аксакал жакырмай отурганыңыздар үчүн. Жолуңузда дайым ушу кайда барсаңыздар да шыдыр болсун, жол шыдыр болсун, дайыма кызыл жолосунда жүрүңүздөр. Ушундай уюштурук жөндөмдүүлүгүңүздөр арта берсин, сиздерди көбөйө берсин дагы келишиңер. Рахмат. Чоң рахмат Асимбеке. Дагы силерден бир кызык нерсе болуп турат да, мына ушул мектепте биринчи сабагага тырышып жүрүп 10 жылдык кылып, анан ушу башкы санакаятты өткөрүп бердилер. Ушул мектептин биринчи толук бүтүрүүчүсү биз болдук эле. Belki bizden bir klaslar 9. tiyaktan okuyor, 10. tiyaktan okuyor. Daha biz sınıflar şu mektepte birinci 10 yıldığında biz tolup bitirgen biz. Oşu 10 yıldıkta meyenet kılgan, şu şehirde tüzüp bezgen, attırıp etken sabığa ayızdılar. Oşunun kızlarına Gülüp Ajek'e verip kalır. Андай туғандарым, жаштарым, менің туғандарым, төркүндөрүм, алтын классташтарым, баарыңар жакшысыңар, жакшы жүрөсүздөрбү? Мен мурда. Ушул мен 1-класста аттаганда атам директор болгон. Ахмет Акынакеден алган ушул мектепти. Ошол эле мен бүтөдө атам ошол менин кайнагама өткөрүп берген. Ошентип мен 10 жыл окусам, 10 жыл тең ошол атам директор болду. Атам айтат эле, эми ушул кызым жорунун кайсы ишигин айтайт десем, мынагы немеге статут берип койсо болот эле дейт эле. Ошентип атып, бизден мурункулар 1 жыл жорго барды, биз барбай биринчи бүттүк. Атамдын ошол эмгегине баарына тең таазим кылам. Баарыңызда ушу бизде келгиле деген ушу моду менен Тойгонбайга да рахмат айтам биринчи. Бирок абалардан ушу акилаттага улуу муундардан сиз Коргонбай ушулар аман болуңуздар. Сиздерди көрүп, баягы атаны көрүп, ата эне өтсө дагы атамы көргөн өтпөсүн, эне өтсө дагы энени көргөн өтпөсүн деп мына сиздерди көрүп, атабызды, энебизди көргөндөй болуп баягыдан сүйүнүп отурабыз. Сиздерге узак ден соолук берсин. Ушу балдарыңыздардын ыраатын көрүп, аман болуңуздар. Жума эке, баарыңыздар. Мен эмне дейт элем? Ошо туулган жерге келип сүйүнгөнүмдөн кубанычым койнума батпай турат. Эми айтайын деген сөздүн баардыгы айтылып кетти. Бул мектептен биз жамандык көргөн жокпуз. Мына 70-ке жакындап атабыз, 68-ге чыгып, Кудайга шүгүр. Ушул мектептен алган тарбия менен биз да элге тарбия бердик деп айта алам. Кудай кааласа эле артуун отличниктерине жеттик. Өмүрүбүз катар 61 жашка чейин иштедим мен. Мисал үчүн ат арытып, тон тартып дегенде алыс жерден келдим. Балдар биз мына жагдайга карап, заманга карап, таш түшкөн жерин доор деп кыздар баягы өзүбүздүн түшкөн жерибизде айласынан ошондой жашап калууга туура келет экен. Анткени Алла Тааламдын буйруган тузу каерде болсо ошол тузду терип жөөгө биз акылуу экенбиз. Болбосо күндү көрсөк дагы, саат сайын сиздерди көрсөк дагы, таң атканда ушу жерибизден дем алсак дагы кандай сонун ырахат. Мен мисалы үчүн 50 жарым жыл мектепти бүткөн болсом, жарым жылдан дагы ашыкча ушундай жакшы жашоого умтулдум деп элестете алам. Анан дагы менин классташтарым, алтындарым, бардыңыздарга ушундай чоң ийгиликтерди, бала чакаңыздардын күнү күчүн көрүңүздөр. Дагы мындан дагы жакшы балпайган байбиче, балпайган абышка болуп ушу төрөлөрүндө
буйрган чайларын ичип аман жүрүңүздөр. Бардыгыбыз союздун убагында төрөлүп, ошол тарбиядан алдык. 9-да кел десе 9-да, 10-да кел десе 10-да, дагы эле ошол үйрөнгөн адат калбайт экен. Мына мен саар менен 9-да мектепте жолугушабыз десе, 9-дан өтүп кеттим, мектептин алдына барайын деп мектептин алдына келип алдым. Мына муну менен эмнени айтпакмын? Тарбиянын башаты ата-энеден, андан кийин эле мектептен. Сиздерди көргөндө Акилтага, мисалы үчүн сиздерди көргөндө биз уялып, шындай этмел алдыңыздарда кандай неме болот элек, жаш кыздар экенибизде. Азыр баяттан бери элестетип отурам. Бургунбайтага баягы кашка сууларда сиздерден уялып качып, эшикте неме ушундай жүрөт элек. Мына эми сиздерди тиреп биз дагы кемпир чалдын ролун аткарып, уже келатыптырбыз. Аллага шүгүр, ушул жаштарды берип бизге сиздерди көргөзгөнүнө шүгүр. Ушу киндик каныбыз таап, туулуп өскөн жерибизге келгенибизге мен Алла шүгүрлөрдү айтып кетем. Бизден өткөндөр агайларыбызга бизге жакшы тарбия берген экен, шундай мейбизге койгон экен, ошол тарбиясын биз актадык деп айта алам. Сиздерге чоң рахмат. Дагы жакшы өмүрлөрдү берип, ушу балдарыңыздардын чай буйруп аман болуңуздар. Аксакалдар таазим этем. Сиздерге чоң рахмат. Тойгунбай менен Мусуга эми экинчи рахмат. Бизди элестетип ушинтип кайра бир Жалауаттан келген біздер жақшынаққа соло шыған қызымыз бар әлі, ибадатқа орайышым. Урматтуу айлак сакалдар акелер, бар болуңуздар, аман болуңуздар, дайыма ушул айылдын көркү болуп жүрүңүздөр, ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Бала чакаңыздар менен, тууган урууңуздар менен, эли журтуңуздар менен дайыма тынч аман болуңуздар. Урматтуу менин классташтарым бардыгы чоң ата, чоң эне, таята, тайне, немере чеберелүү болуп калган чак кемпирлер. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Бардык немере чеберелерден рахатын көрүңүздөр. Оораңыздар, Кудайым жастыкка баш тийгенден, курут дооматтан, онтуган оорудан сактасын. Өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, дасторконуңар ырыскылуу болсун, дайыма көптүн катарында жакшынын арасында бар болуңуздар. Кыздардын эрден дагы биздин класста эң бир эки жакшы кийинген кыздар бар эле. Салкын менен бизге нәзбеге өйрөтүшүптүр. Жөлө башы компьютер болсун да. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу, кадырлуу, сыйлуу абаларым, агайларым, жана урматтуу алтын классташтарым. Биз менин не демекчимин, биринчиден ушу балдар, кыздар биздин арабызда жакшы ниет кылган экен, ошо ниетин ишке ашырган биринчи жараткан Алла Таалама чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Аллахымын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Биз ушул Терек айылынан келип Ждановк мектебинен 2 жыл ушу жерде Сагындык орто мектебинде бактылуу болуп, жакшы илим алып, билим алып, классташтарыбыз менен жакшы жүрдүк. Ошол мезгилде мен айткым келет, ал кезде биз 18-17 жаштагы улан кыздар экенбиз, секелек өспүрүм мезгилибиз экенбиз. Ошондо биз аябай ушунчалык ата-энелерибизди сыйлагандай, агайларыбыз, эжекелерибиз келатат дегенде ушунчалык ыймандуу болуп, тартиптүү болуп, бири-бирибизди шоктонгой балдар шоктонбосо, тынч отуралы, агайлар келатат, эжекелер келатат деп ушундай таазим кылып турчу элек. Кудайыма шүгүр, ошол жерде, ошол мезгилде мындай зиректик, адептүүлүк, ынтымактуулук бар экен. Ошол агайларыбыз, эжекелерибизге миң таазим. Ошолордун арасында ошол молда айткандай бир эле агайыбыз калыптыр, калганынын баары өтүп кетиптир. Мен ойлонуп атам, эми ошодон бери мына 50 жыл өтүп кетиптир. Алла Таалам ушунча жаш берип, ушул мектепке Мусамет агайыбыз айткандай, биз балалык кезибизде уядан учуп кетип атканыбызда аябай бири-бирибизден ажыраша албай, коштошо албай, ыйлап,
ошентип атып кеткенбиз. Анан эми мына 50 жылдан кийин дагы 70 кыстап калганда кайра аман эсен ушул мектепке келип калганыбызга, болгондо да жаңы мектептин астында жакшынакай жолугушуу болуп атат. Кечиндетен бери келип ушу балдар кыздар бирибизге канча жылдан бери жолукпаган классташтарыбыз да болгон экен. Турмуш дайым ар түрдүү ар кимде ар жакта болуп. Мынанда жолугуп отурабыз. Бардыгыбыз ушу жакшы экенбиз. Кудайыма шүгүр экенбиз. Окуган кыздар окуптур, балдар окуп алды. Модель айткандай мен да ушул мектептин бири эң жакшы жакшынакай Татынакай момун аттышына кыз элем. Анан турмушка карап эми турмушка чыгып калдым. Ата-энебиздин сөзүн угуп элек, биз макул дедим. Анан кийин турмушума мен өкүнбөйм. Эң жакшы жерге турмушка чыктым. Менин жолдошума рахмат. Бир ооз айтканым боюнча ошо айылда классташтарыма апарып келейин деп алыстан Бишкектен алып келди. Бул Өмүршерик жолдошума да чокого да чоң рахмат. Бактылуу болдук, бала чакалуу болдук, агардык, көгөрдүк, небере чөбүрөсүбүп, эл катары кичине тиргилигибизди өткөзүп атабыз. Ушундай алтындай жакшынакай жакшылыкты уюштурган, жакшы ниеттерди алдыга кадам жүргүзгөн, мына уюштурган классташтарыма чоң рахмат. Булар болбосо биринчи Алла Тааладан жакшылык иш. Экинчи булар себепкер болду да жакшы адамдар. Ошон үчүн баарыбыз мынантип агаларыбыз, агайларыбыз менен элибиз журтубуздун астында жакшына болуп, бири-бирибизге сырлашып, пикирлешип, кубанычыбыз койнубузга батпай отурган кезибиз. Баарыбыздан эл журт аман болсун. Жалпы ааламга Кудайым тынчылык берсин. Талаасында баарыбыздын бала чакабыз, тууган тугандарыбыз тиргелик менен жүрөт, баары аман болсун. Анын ичинде кыргыз эли өнүп өсө берсин. İslam dinine Kudayım güç kuvvet versin. Müslümanlardan sanına sapatına bereke versin. Hiç kim uğruasın. Uğruanlar varız. Allah Teala'm şifa versin. Şu jarıklıkta biri-birimizde ömür menen gömül eken, biri-birimizde silagan, hurmatlagan jakşı insanlardan olur. Amançılıkta joluguşadı. Barımız aman boladı. Anlayınki sözü Darıklar şok кичинекей кезинде окуйдун тоза эле кызыбыз бар эле. Кийинде жакшы аялып отуруп, жакшы эне болуп туруп. Кыз баланын эң жакшы диплому дейт, бул эне болуу бактысы экен. Мына кыздардын баары бактылуу энелер, сенин бактыңар чоң-чоңдой берсин. Рахмат болду. Саламатсыздарбы баардыгыңыздар, урматтуу агалар, эжелер, урматтуу менин жакынакай суксуруу ууларым, классташтарым, баардыгыңар амансыздарбы? Бардыгыңыздарга чын денсаулык, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Менин айта турганым, бардыгыңыздар айттыңыздар, Алла ыраазы болсун. Анан ушул бардыгыңызды баш бириктирип, ушул жаңы мектептин алдында жүз көрүштүрүп аткан жараткан Аллама жана себепчи болгон Тоогонбай менен Молдуга чоң рахмат. Бардык келген классташтарыма мен урматым менен карайм. Бардыгыңыздарга денсаулык. Урматтуу туугандарым, бизден кийинки келечегин жаш бөбөктөрдү жакшы эресеге жеткирип билим берип аткан агаларым, ушул элибизде журтубузда сиздер аман болуңуздар. Биз дагы мына ушул балдардын жакшы демилгеси менен сиздердин алдыңыздарга келип биринчи эли журтубузду өткөрүп атабыз. Музга ошо уюштурган балдарыбызга келип отуруп, бизди сыйлап сүйлөгөн агаларыбызга, абаларыбызга таазим кылабыз. Урматтуу эли журтуп бүтүрүп, эли жыл юбилейин өткөрүп, демилге уюштурган балдарыбызга, Модуга, Бүгөлөй досуна, дагы жүгүргөн анын катарындагыларга чоң рахмат. Бизди жолугуштуруп, бет маңдай отургузуп, бири-бирибизге жакшы сөз айтып, кезиктиргендерге сиздерге чоң рахмат. Анан ушу классташтарым сиздер чайнаган кыздар менен жокса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы. Амандыктан соң бекер, бөтелерден соң бекер, байырма башыбызга,
жақсы, бар болғым сандай жақсы, бар болса қандай жақсы. Қандай жақсы. Ушул күнкү 50 жылдык жолугуга келген эжелериме, агаларыма арнап ушул. Барыңыздар, көңүлдү өткөрүңүздөр. Кайдан келсеңиздер ошол барганчарыңыздарга кайрадан аман эсен жетип алыңыздар. Жакшы салып, жакшы кетиңиздер. Ушуну куш келиңиздер. Ушул торжествобуз бүгүн ушу менен соңуна келип чыкты. Урматтуу классташтар, аксакалдар азыр. Қалғаны қоя тұрайын. Азыр бойды тұрмады балдары жөнөзөгөн. Ертең барады, кимдер? Эртең саар ошака. Ертең саар барады. Аяққа румынерде olacak Beşarlık'tan eksoçiye. Hani ertesi parlaması oldu. Para parayla. Ben de sonuçta bir var kereden Erteň oşar var, kuzlu maynaş var. Bir de yol taşına. Yüreği var acaba. Beni bana düşkün soyup geldikler. Alıp gelmesinler. Beni bana. Soyup gelmiş bayanı. Çaydanlıkta gelin. Erteň atarsan kalamazsın. Bunları kalamazsan iki soyup koy. Oo, erteň. O getir kılıçlarına gelmiş. Хорошо. Saat ben tek kalamazsın. bir şey olsun bari. Sen kıyamladasın, gidemezsin. Geç günü kula kaçıyor başında mı? İkide? Yok, aslında öyle de. Oğlum sen de lan. Yok, hatta toplum. Oğlum sen şu ana bağlı. Ana kaçıp git bunu. Az sen bana git bunu. Bunlar tutarlarında davet veriyorlar. Kartta pakette varmış bir de. Karttalar var öyle mi? Yok mu paketli. Algan bu hepimiz bir çıkmasın aytırsam ben. Ya ana cana Türk okçalar. Ne bereketen gezden bir güzel alıp. Allah razı olsun. Ana geç kurun. Yolcu uçup taslar konuş. Hadi da tamam. Azı koyun getir. Ona değiller. Kalk aldık. Kolumuzu tutun ben mı gelin? Tamam Barım nemenin
Moldanın maşinesinde. Hazır o şekilde baltar geledikken, tuz göçmüşler eken. Burulu alan geldi. O anda şey kat. Kazan tavaklarını kadar düşüyor. O koşumandık 200'ün soşuzlar ki. Suyunu tiyip koyup sonungun. Kağıtta koydu. O zeytin tuvay o şoşakta. Benim rahmat tabaldan ıslar. Çalıp gelip artık rahmat. Jakşı uyuştu. Jakşı bir Benim Kızımın açığını ayt. Men buna klasslaştırgan hizmet kılam, onlara hizmet kılmam. Ama hırçılar kadar Onu var. Bunday nemere sen жүрген шақырып мені. Специально ырдатып сел ырдатып. Мен мына ырдайын деп жерде. Rüzgarı da yesin. rahmat baldan bana Bekmamet'in modalarını sıylap gelgemiz. Sakata çoğala. Günü üçün görün. Жақсы күндерден айырбасын. Дайыма тамашаңыздардан бірге болғайлығы мені. Аманшылық болса. Kımızdan içi otur mu? Kımıza mayavay жақсы yaşar. Anan geçekide kişine bunday çiminiz varken Şuradan söyle koyucu oturun işe. Ben tarzestuvaka gelpilmek öz katışmıyor mu? Bugün yaşlılar katışmıyor mu? Rusya'dan bunlar çürüldü atma. Şunca değerlen var. Duraydı da o. Bizde evet çok ama. Evet. Sizler de rast sakarak. Kaymakanda ya. Arkadan kutuvaş gerek dedi. Kaygamışlar. Şekerim şakım beni şimdi beni kızlar talağımın cebicine kalsın. Bir sıcak bir talağım. Moda çay başına gördük gene tuttum. Moda bırakma. O şöyle tuttu. Moda o zaman. Odağa rahmet. Ardını uyuşturup. Uşuğa çey, düğünke çey. Hazır alın canım. Sonunu bırakın. Son yani. Bırak içten korku adam. Öyle oldu. Şergevet görgünde bozu ciddi getirimde içkimi tarat baytırıp şergele çatkızıp baytırıp. Ayrı gün. Öyle gün. Geçen al bu usta şöyle oldu. Getip kayra gelip böyle. Bak usta adam kesin esas. Para kayıt almışsın ne oldu? Üç yıl bacak. Bugün çoğumuzun oynayıp sonra tarak. Bugün geçke oynamanlar diyecek. Bir o. Bana diyor mektep güzel olarak oldu. Mektep güzel. Ya girer tutulacak oldu. Mektepten giyin getirdi be. Yok. O neyle oldu be? Daha geçek ötken iyi iş yakşı oldu. Yakşı oldu mektep. Mektepte de çok oldu. Boş adam geçip kalmadık. Bizim ailede kaksakallar bittiriyor. Bulan çok. Olmaz. Bu sefer Kaksakallar çakırıp da bir tane. Yakşı oldu. Şuna kaçar. Başakta var. Kalkışım taşlar var ben. Deme Müslüman'a geklik karmak mı? Deme olacak da uşağa kaçıp gitti ha geklik. Anangen karmak gel baksın. Şöyle gördük tamam. Tutma değil, bu koy.
Ya. Anne kız yok mu kıraşıyor? Mahalle. Kaynaca yaş. Bırak mısın? Marş. Oldu. Kalıkkın. Başını bile mi? Kaç oldu mu? Orada aldım mı? İçeride adını sıçralıyorlar. O ötelbayda kalır. Ötelbay. Soldan ötelbay. Ya kalıkkana. Böyle kaçtı. Orada kaçtı. Yaşayacaksın. Ne doğru ayırın. Oldu. Bak kalkan ya. Altına kapalı. Gel sakın. Yok. Gel.
Ana o yerde ne oturasın? Böyle tek koyup duruyor. Yerle. Çarpılmadı öyle. Sözleri söyleyen. Güzel bir şey yaptı. Mesela bozdu söyletişi. Tabii ne? Anne kavuçlar çıktılar. Yerle çok. Bulayım ne oldu dersin. Soygun bayi ortalıkta ya. Soygun bayi deme gel. Davleniyesi götürülüp de doğa gelgen yok. Gelgen yok nemeye gitti. Çatka gitti. Ben işte. Çiğnem kuvak çoğu çiğnem kan öldü. O şeye koyup durun hala. Geldim. Bana kaç. Gör. Kalırsın da. Tamam. Tamam, hem de akşam. Öyle çok oynuyor. Tab жақсы tamam әке? Tab жақсы? Yukarı alıp geldim. Ne oldu? Muzluğumuz ipe koştunuz öyle. İçmediniz mi ne? Çorba çor. Evet oğlum. Yakşı. Akşam geç. İlgiyle bektekle geçip. Kapıyı salıp geldim. Davleyen var öyle senin davleyen. Ne nasıl var öyle de? Yakşı o. Nerede camacın birine çıktı? Geldiniz baka. Kanday bak geldiniz de yakşı. İki yıl şimdi çarp dur. Ramazan bu. Karıştığını dedi. İki yıl üstünde oluyor. Gel size kayırmanız onu. Endemez bile. Evet orada dağına aşık ettim. Dağına aşık ettim. Bağırlı dışında çakıda bastarlar bir cevapları geçirdik. Geçin ıslıklar ile geçirdik. Biraz Melike etiniz 30'a çift kat götürüyor. Çatta size bir gönüş balgansızlar da kilometre taşı. Çalmağa vargan bile öz yok. Size kilometre taşı balgansızlar. Ayta biraz kaparsam sorun bulup kalk. Eğer oynak bulup kalsa toğaca şey elbette gel kalk. Uçurlaştık mı? Güldük mü neresi? Güldük kızlar alıp gitti. Şarttan gelgenler görmüyoruz klas taşlarınızı. Gel girgiler. Videoya geriz. Kerem bakır. Güldürtür var. O ne yapayım? O şey boş boş. Çek. Ne kadar da? Klastaşlar bir yakada var. Bir hafta başka da ay. Sen қымыз ішпей қойдың, ырдарды албайсың ба? Жоқ. Қыратына келтіріп. Oşa da çocuğumuzdan okşayıp koyuyor. Eşikte sürekli takıp sürüyorsun da düşüp de koyuyorsun. Çötasızlar, kameraға çötasızlar. Barına girip getirle men kalgan okşayın. Giri veresiz.
dedi. Anayım oğlum dedim. Öz kararlarında yaşağıldan dedi. Mağa da geldi dedim. Ben öz kararlarında oturuverim dedim. Yerinde oturursa gel olacak. O dedim aynı. Kararlarında yaşağıldan. Ben öz maldım. Yakta gel biliyorsun, cevap yakta şartlayıp öğretmenim. Şuradan şuraya oturmadım. Çoğu ama bozun böyle yapsana. Boşalışa döde o. Uşağa gel degen de. Boşaldı aynı şirket tuğu. Yok hadise bozuydu. Niye yetiştirdik? Bu nereden bütürmeyi oldu? Bana çok şirket de. Nerede de boz yivarak ki üşerdiğinde bütürüp kete durar keteyle. Buna bana kaç olur? Tamam ben de. Kızlar kadar. Kesinlikle. Bir şey. Duy. Bunlar kaynak suyunu almıştım. Muzlagan su kaynak. Berek olsun modu var. Var mı cepti? Tamak cepti var. Beni tartışır. Soğuktu tartışkan diyor. Mistik koy. Avni anahtarı kalmaz. Şöyle gelin demek. Şöyle gelin değil mi? Yaxşımız Berat. Yaxşı düştü mü? Sen de tavgayla durdun. Arkada taptalar araya. Burayı da dursan başınızın. Çarşadınız da. Getirip özün olsa çuku olacaklar. Ada ne o? Kanca jil oldu. Ya tamaşa. Gönlün var mı? Oturma demir tatsın böyle tamaşalasın. Tamam mı? Lan emmi var sap pozisyon jilör işte jilörde. İcazatına kadar giyiniyor.
Bırakma. Yemeğimiz nerede unuttuk. Aşıktım diye verdi daha.
5